Hello muntina namite hozo si limna kahin nei ki run chule tu ni khol hatun nisim som thum sang ni le som ni lenga din jong kuki time sa kun thusu chum chum ho anangai ki taw hiti ahung lung ding mei nisim thum sang ni le som ni lenga hi mei leiten kuki te chunga khansi na chung nung pen ti chu kuki kiti phot mi him tha chi bina chule agam lei si jo seula pi ding tia na to ahin chil ha pi naw ni khu kumni lhin na a hi ding to kelhanin kuki government kuki in pia kun kuki te gam sung jo sia gel do ni khobo hitalova ki khan ni khu ti chu separation de tia mandia thu phun an nei u to hlonin kiloi khom na chum chuma kunin jong to sot na le kilung tu ta hechini khu mandia thu su an jing lain kiloi khom na kun hungi chum sa jing in sungmin asan ati le avom hinti jing hon lam chumbia mandia kingun anei diu teilovin kiloi khom dang si kuki zo sinwang kilung tu ta manding a hi to hlonin kuki sunga kiloi khom na chum chuma kun thupun a hin neun kuki in pi cycle gam kai letterhead a kun in jong civil society organization hon gam sungmi ho hinga separation di manding to ki sein thupun a hin bolun asei na wachun mei heite le government ki thu khoma kuki cha te tha chemi ding tia gal e hin bol khum naw kumni lhin na hi mei ni sim thum sang ni le som ni lenga ni khule cycle block ground muna separation di ki manding to ki sein thupun a hin neun hichu a hi le hechini khule hin koima lo kun khulchi tulchi ei ma changwal kina ki mancha koiman abol theilo ding chule office school bank le sumkolve no munjo si ki kha dinga hi ati hiji chun hijini khokin gona hi cycle gamsung mizo si alina neu ibon chawa zatpun ki wanpuma kingun ophom su ke din tip na jong thu phun chun asin kuki in pi zero bom temeng long le noni district ha kun kuki cha ten jong hijini kho manding to ki sein tu phun a hin neun hichi gam ke sunga cheng kuki cha te zo sin gel kho na nei puma atam thei pena phaitul khupi community hola manding in thu phun chun asin chule kuki student organization le jomi student federation a kun hechini kho manding to ki seya mi pi te he dia joint press release a hin nei na wachun kingun hi munni ti chu martyr cemetery chule war of remembrance muna kingun ding a hi to hlana thimjil namun le sumkolve namun kailangjo si jong kha hiding hi to hlana chima sangai chengho jana le ngai lut wat sa na in mun che apun wam khai do che din jong thu phun chun asain hitol hon chun indigenous tribal leaders forum a kun war of remembrance muna kingun mail ho a kun ki khanni kho manding to agu veichan jangna dop na kingun manding dan jong ta lang na hin neu na hi 11 am war of remembrance tuibong host hangjamang president UZO co-host Esther Zonichi MPC women wing opening prayer Reverend Dr. M. Thong Jose Hoki Chairman Kuki Christian Leaders Fellowship Keynote Address ke Lalpek Sanga President MPC and Chairman Program Making Committee ITLF Special Number Joint Artists Association Zangna Dopna KWOHR Zangna Dopna Lapi Blending Chord Linchung 1 minute silent to be led by the host Exhortation Speed Reverend J.F. Laropuya Treasurer Goodwill Council Special Number 10 Hoi Speech Henlen Thang Thang led Chairman Kokizo Council Speech Center Wyame Mizoram Special Number Mizo Zaimi Inzo Khom MZI Speech All NGO CC Mizoram Speech Lalmon Puya Punte Advisor to Chief Minister Mizoram Special Number Glady Larparzo Senate Speech Pauline Larhaukip MLA Saikor SC Special Number Joint Artists Association Word of Thanks CH Hen Khulun Khongsai Vice President KIC Closing Prayer Reverend TH Kola Vaipei Finance Secretary Goodwill Council Amho Chenghin Kinguna Phatmun Amandi Wahi Chule Hill Tribal Council a kun Morele Akim Vela Cheng Kukicha Tezo Sin Hichini Kho Manding To Kisein Het Sa Na Thupun Ahin Neun Asaina Wachun Morele Akim Vela Cheng Kukizu Nami Pi Ho Hinga Het Sa Le Tim Na Chu Ahile Achisa Mei Ni Sim Thum Sang Ni Le Som Ne Thum Ni Khoa Mei Lei Nam Mi Ten Khan Khonei Lo Ta Le Noi Si Ta Gal Ihin Bol Khumu Kum Ni Lhin Na Mei Ni Sim Thum Sang Ni Le Som Ni Le Nga Ni Kho Hi Kimin Kokizo Cha Te Chena Zo Sia
separation dia ni ding ti a hi tol honin ani khuwa ki man cha ding dan mi pi ki gin na thei din ahung ki ta langin hi mei ni sim thum sang ni le som ni lenga Saturday ni khul le galngam len tul more a mi pi ki su khoma manding koiman khul chi lo kun i bol lo ding wa hi gamsa a hi tol hana mi pi jinglam 7:30 am le amuna ki su khom ding 8 am ta le program ki pending a hi hechini khole mi pi in lunghem ni khuwa hi vet sana black dress a ki wanding chule nam pi jem khat be ita sa wa ibe sa diwa hi more khupi sung program ki man sunga koiman kai thang ti chu dukan ahon loading ate a khangin init khom chi diwa hi government department jo sin jong hechini khole program ki man sunga office a kha diwa hi hechini khu hi kuki zo cha ten mei legal ja amulim sa ho ti chu martyr chang ho gel do na le nampi sunga kilung khat na dia lungput ineyuwa khala eltol hilowa po na neita inil khom chi dingo hi hechini khole nampi lewala kiloi khom na asang pena ineyulam kai hon nampi maban khan khutua haulim na ahung nei dingo hi hetia hi je chun ngailu rum ta morele akim vela cheng mi pi zo sin nampi khupi ngailu na zala hechini kholo pi ta iman khom dingovin Hill Tribal Council KSO KWUNHR NYC KKL MPF le nampia dia kipido thal cholam kai ho zo siminin tipna sang pen ahung kine na hi tin media and publicity Hill Tribal Council more akun separation de manding thua mi pi te hi nga het sa thu phun chun asei na hi alangkhan in Bangalore muna kuki cha tianjong kuki in pi Karnataka le kuki student organization Bangalore mo po na noya hechini khu hi kuki te dia thu dia thu tan na le demand ahin neijingo solution central government akun pi ahina dia hechini khu separation de hi total football turf muna jinglam nidan segia kun nidan somchan kingun anei diwa hi ta thanun Bangalore gamsunga kuki cha ten atam thei pen le lol hingta kingun achila pi diu idei sa thu jong amuna kuki cha te jo si hinga tawna jong i hin nei kiruna hi Hidol honchun hechini khu manding to kiseya so pi amin ki seilu khara kun thugul kimun aseina chun lifeline ki susit tu thanei dan tia thugul ahin seina chun mihim chi akihin lunghan na akinei tingle koiman himle thal aki chatapu na hi vanuya vedya jong gamkhat le gamkhat akido ting lifeline hi amasa penin aki khatan tu pi chi jiwin hi hichiami dang dia hasatna Hichiami dang dia hasana tampi hlut pi thei dia dinmun kisim thei pa chu galzo tabong a hi jing pe na hi ne le cha thau tui chule adang dang nitina gamsung mi pin angai cha jingjing ho hi a khatan pi jiwin hi India in jong Himalayan mursang apat tui hunglung la chu dam tampin tui a kholin Pakistan te tui tampi a LAHKHOM le boijing diu a khatan pi jong lew ichen hama boi diu hetia plan a ki sim sa o hi Chainan jong chuti ma chu Brahmaputra river na alanga tui a khol kidin hitabong ma chu za atia planning a sim chai sa a hekiri North East Assam state le mundang dang ho chen ge sumang thei din a ki sei ei ho Manipur boi na jong hi isei jingovin highway ki kha le phai sunga ne le cha ding punti powerhouse ki su sit pi hanlang le ho ke kap se le tingan si na hi chu ibol ngamule so na separate administration itiu hi ki sei thing sel ding a hitai meidoi phachom lo ga chu tu ni chen in igan thei piwin solution tin ipeng peng jingovin a hi lifeline ki su sit pi tu chu a hi ding do la hi aji chu a ki do hi wa hi mei ho khu ei ho chen namuna cheng hi lew gilkila iki serendil diu hitai galhinga ei ki mandiu numeitam pi asu siruwa zuki don namuna akeng changa alam sa diu to nupna anei diu hi pasal ha laizu silol atanuwa ata sang diu zui asap diu hi hiji chu abol te diu a hi dan chu achon danwa kun ki musu ke hi aji chu themkhat amei pha ho chunga anabol wa chu mudo theijing a hi hiji point ho hi miching hon asei na wa hi separate administration na tiwin muding na ki chawi ati naw chu tua idin munu chu mei ni sim thum separation data ichi pidiu a hi mongle solution gang chalin government of India in bolloi han hiji chu a hi lo le iki tha do diu isu sit ngam lo zo siu isu siruwa lifeline I control theida no power po do angai ta na hi
hi chan gya I han san lo le separation de ki ti lo na zong azi chum pon ti him le thalin koima kin ta pon ti angai na I koi chi wa hitai lifeline zo si mangcha ki do parts tis ilhunu chu a hitan hi noble da thu I geluwa imacha bolwa I diu lewang benga inkinga oti tin tugul chun asein hi chi hi tu chunga achum be akin gun mangdia ekigut naw to kilhana nga tho a hi lo le sei tho separate administration mudia igigel nawa kun mala na tha inei the na diwa gelo theilo thumun khat cho hin lungel theizo sin ingai tu diwa deisa hi alangkhat mei lei ki loi khom na fos hon hichini ho hi kin gun thupi ta mandia ki gut na aneyu to lanin mei lei ki loi khom na kokumi ki ti ho jang chun public convention khoman lampak mona vailam niden 11:30 le anei diu a hi dan ki loi khom na convener khuraizam athoba chun amo headquarter muna press conference anei na wa phun do na anei na hi aseina achun Indian government in kumni lingta ding gamsung buina asu thip zolu na chunga hichikin gun hi ki go nga hin hichi akun gamsunga buina chei a hi theina ding thulu na kilading a hi ati asei ben achun kin go na hi scholars community leaders civil society organization hon isu chum government of India hi nga thu theiding ho asei khom diu a hi dan jong tu phun chun asei na hi alangkhan in THUSOH mi hon Manipur gamsung buina central government in ma ala adan thudo anei naw adon bunna chun athoban central government in Manipur mi te hi subclass citizen bongin agelina hi aji chu kumni lingta ding Manipur buina khosa alovin tu nai cha Jammu and Kashmir terrorist ho cha lona action man gang ten alayati asei bena hitabang government mala nahi gamsunga citizen ho chunga langnei si nei na hi ati gamsunga aneu pena pat alin chen Indian citizenship ma akigel layun central government in Manipur buina khosa na nei lova tu chen solution ima abol do zolo hi hichi gamsung mi ho hi second class citizen bonga agel dan aphot chit na hi chule prime minister in gamsung ahung chuluda displaced mi ho agamsung wa refugee bonga ho hi ahung kimu piding ahina lai ati chule president rule chungchang aseina achun hichi president rule ki koizong hi deum lo ta mala na hi aji chu gamsung mi hon president rule ahung hi government tha umin tin dan le mol phai gam le thinglanga kisim phan titia anki gel chu tu chanin hi chu ompun president rule hi panna be ki khel na lo a hi bo ve ati Pahalgam terror attack chu ex-SSG para commando Hasim Musa lam kaina noya chila ahidan le Pakistan Army khutnung ki gol ahidan head do ahidan THUSOH ki muchun aseina hi Pakistani terrorist Hasim Musa amahi Pakistan Special Service Group SSG para commando hi tu chung April nisim som nilania Pahalgam Jammu and Kashmir muna terror attack a mihim som nilgo minthi na atuna mastermind ahidan head sit ahitana hi Top intelligence sources ki muna achun Hasim Musa hi Pakistan Army para commando apat LHSKUKITIMES LEHEH akichun phein chule Indian gamsunga mel se ta thi sansu na togun ani ahidan aseina hi amapan munto kisaya hi Pakistan Army cross border terrorism to sot na ani ahidan muthe hi Musa hin military service adal ha zawin Pakistan special group akun specialist training amoina hi LHSKUKITIMES azawzo hin amana to dia kipi api pena hi le non local civilian tichu Indian le foreign tourists ho target ding chule Jammu and Kashmir security forces ho jong azawin hi THUSOH khachun asei bena investigative agency hon Hasim Musa hi attack chum tichu October nisim som nilali Gagangil tichu Gandarbar le Buta Patri Baramulla muna Indian Army nile civilian minin thina atuna jong amapan la na hiati hiji ki thana mel seta Pahalgam terror attack na Pakistani Special Force Commando ho azau head chithe ahina chu overground worker OGWS somlanga ho akihopi na akun confirm hiati April nisim som nileni Pahalgam attack masanga intelligence atu ki mudanin ISI back terrorist ho hin Jammu and Kashmir non-local civilian policemen ho adia Srinagar le Gandarbar district ho target anei danu muthe hi
April nisim som ni lekha sang ni le som ni lenga ni la Pahargam terror attack masang charin jong Patan railway track Baramulla district muna local terrorist Hasar Pari allies Hamza chu overground wakal tichu OGW hoto ginmo theiten meithara awale umuthe a hitin report chun akimoyeti Alangkhan in Prime Minister Modi in Pahargam attack na to kisin high level meeting analam kayin armed force ho hinga free hand anapita danjong THUSOH kimuchun asay nahi asay ben achun Prime Minister Modi in Indian Armed Force nga ta sanale thanay na josi appeal hahin gamsung din mundung zuya amohon mala na anay diwahi danjong THUSOH chun asayin chule Ministry of Home Affairs kun THUSOH kimun asay na achun Pahargam attack to kimena Pakistani YouTube channel som lagup jong Government of India in blog ahi lole ban anabol ta adano THUSOH umuahi THUSOH asay na achun YouTube channel 14.6 million subscriber khat jauna channel som lagup in hichi terror attack chungsa nga India gamle army chule security agency ho against na thuti lo mi pi puisat veina the misinformation chule jar khat adia sensitive content anasu do je uwa hichimala na anei danun THUSOH chun asay nahi chuchi ben ke bol pi YouTube channel ho chu ahi le Don News Aryan News Sama TV Bor News Geo News Ilsa Bhati Rafter The Pakistan Reference Sama Sport ZNN Ujair Cricket Umar Chima Exclusive Asma Sirazi Munib Farooq Suno News Sule Razi Namaho Ahiwe Pahargam attack umzuwa government in nasata gampami khul na ahin chilha pi to khilhanin Manipur police honjong Bangladesh le Pakistan gammi lekha ke su neilwa umding hamtin khul na nasata in an chilha pi winahi police a kun thusun asai na chun thugu aza adung zuyuwa Lilong Minuthong Kokta Mayang Infar Sora Chule Kairang Hoa hi Gampami Visa ahi lole Inner line permit neilawa khusa umdia ginmo thugu omjein hijigam sungho khulna anachil ha apiun chule lekha che chang ki su neilu ho chunga legal action achil ha pidiu ahi danjong police a kunthu phun chun asai nahi Manipur government a kun order kimun asai na chun gamsunga kun birth certificate le Aadhaar card a kun date of birth sudi na limit akoita adano thuphun ahi neu nahi THUSOH asay na achun achi sa November nisimli sang nile som nili kumachu Home Department Department of Rural Development and Panchayati Raj Municipal Administration Housing and Urban Development le Health and Family Welfare ho hinga birth certificate issue bol state sunga mo pohon strict ta guideline achi pidiu wa thumom na anneo ahi ta danjong ta lang na ahin neun Hichiki bolo na hi duplicate omlo na dia certificate atha issue ake bolting alui ho chu su mang ding ti hi chule Aadhaar card na date of birth avel vela su to ding a hi lo le su di na dinga nge na om to kemena enrollment center hon boina atu to kemena Manipur governor in thupun anei che hi le registration bol masang phate cha date of birth vet sil na umding khatwei register ki bol chu koiman a khel thei ta loading a hi tin THUSOH chun asai na hi Mi manghol na achi sa April nisim som nilenga sang nile som nilenga ni khwa pana anaki hol mo baby grace NIKHOHI ching allies aching daughter of jam khotin lal tamu Myanmar chu tu ni chanin akimunai pun thu ki khuldung zuin more sungle akim vel khowa umdinga gin mo a hi jein aveng veng akhwa youth club hon mo apova insun ichuruwa adi Kolgam refugee namun hola phatecha I holding ovin Hill Tribal Council more akuni unit hole khoho tip na sangta ka hin neuvina hiati amin Grace NIKHOHI ching kumsagi apa min jang khotin lal akhomin tamu Myanmar aman nikhu April nisim som nilenga sang nile som nilenga tin Hill Tribal Council more akun information ki muchun asai nahi Kuki in pi cycle gam kaya kun gamsung mi te head dia avela thupun kimun asay na chun
achi sa April nisim li sang ni le som ni langa ni huwa gam sunga ui cha su mang ding tua kuki in pin thu phun anaki bol chu April nisim som thum sang ni le som ni langa ti chu tu ni huwa aphat ki tip chu ki chai ding a hi ta jin thu phun na sa lowa ui cha su mang lo kha le ho sa a hi lo le Hilltown committee mo apoding achungowa go na ki piding a hi tia avela het sa na thu phun hi hin ki bol ki da hi hije chun ho sa zo si le taung sunga mo pu Hilltown committee in hi chi thu phun hi ei ma khu a hi lo le ei ma viang cha igel kho diu vin tip na ahung ki nei ki re tin general secretary kuki in pi cycle gam ke ya kun gam kai mi pi te he dinga thu phun ki nei chun a sei na hi tu ni khuwa dinga thu so la khom chum kuki time sa kun i hin phun do thiu hi chan chu hitan ti